Danas u manastiru Visoki Dečani, koji predstavlja jedan od najlepših spomenika srpske srednjevekovne arhitekture, koji je iskaz našeg pravoslavlja, ali istovremeno objedinjuje i sve druge uticaje. Odiše duhom Mediterana ovaj manastir. Jeste prilika da se podsjetimo i drugih manastira na ovom našem Kosovu. I Pećke patrijaršije, i Gračanice, i Bogorodice Ljeviške, i Deviča, i Zoćišta, Sveti Arhangel i Gavrilo i drugih manastira. Jer su oni iskaz našeg identiteta. Narod ne može da postoji bez identiteta, kao što i čovek ne može da postoji bez svog imena i prezimena. I mi želimo da čuvamo naš identitet, da ga sjedinemo sa identitetom drugih evropskih naroda u našu zajedničku vrednost, baš kao što i ovaj manastir predstavlja zajedničku vrednost i svetsko kulturno nasleđe i baštinu.